السلام عليكم هربت تماشاچيار سليمان ستاس كريودي سايتين لزجي جزيت وكردين خبرار جزيتين نوباتين ابزور جزوچنا ابزور نزادت كانوي والريون دي سايت قچون خبر لاي باشلامشتا الله يفتدى منيسيبال ريون دين قيل ناريماش تمسودينوش عبد المطلبوف سجرجي جوابدار روبوتني كارنيغالاس سبيسار قوات خيزوا جولغيري واتسوا زارديان اوبشسواري سفنا انا كل خرق لي فيزوال هلر خلاص مقواي تانيشكانا لهانا كاندا كارخانه انوستر تشكيل نواي هاريسوز يونيستر نتيجر جزوا كارخانه ياريا انرا üzüm lıkın her sektor da yüşnü soğud yüşnü xatsender spitar kuat xizwa nariman şamsuddin abdulmutalibov karxanera kolahar teşkil navayi haldilay raziyaz amuqna sahte madni xabar guzvay bol darkushrin xunin batavchi vatan ehli karchi يمشي هذا زود استجيز غلا قنوا يشخصا يسا قانيسون يخطر صورتون يمشي قبول دايوا هذا قوة واي زود قادر صورتون يمشي خداي خلدين لك هاني جدا زود قيق زورني سمجلا إنسان سيزون دالدي يشتمشي وحكون بلان ديك كتنوا خورين تريتوريال محكمة دكازمينيك تخون تقرر الله فدرالي برنامج أمريز geçirmişun yaz. Kullanıcıların göre felçerin nekoşerin punktun insi darama testik zava. Sayta kizvayvol ikardis pulunin takadar Dağıstan Respublika'dan Zdravıkhnenin Ministerstvoda aqaynava. İdah galasanal ağastalların qazmayın fabdani remontni kola xarqile txuzwa. Rayonun ümirdekay ana qilafizwa ve qayrikay تخوزي كل آخر كاي أهالي الخبر دراونين كاردا كردين خبرار جازتي تخوزي كل آخر كذي وبركالوديا جازتين يخصون سمجلا نمرة دعوسنا دين خلقارين صادمين سوارين ملكة قادم دربان شهر دا هكني شيء رايو دين سنترالني بيبليتيكا دا قاسم كنا صلى نمر دين يقون شكولا دا أهلين بخشايرة وسيدرين يقون شكولا دا قصان تشكيل ولا وزقل فيدكا كين واي ماتريال رلا بشتا ميش جزوا أبرو هكني شيء هرمتلو شاعر ساجدين سيد سانوا إي سواريز تعلق كين واي شير دي جازتين صلاتين تمام دي قنوا معلوم ترول الله يسوع أكتابر دين شخ انقلاب دين وش تمام جزوا إذا خلص الله قال ياس سواريز هزور ولا ركونين بأم ريان دا لا يخلدو خزقل تخونين مرادل دي منيسيبال ريان دين قيل ناريمان شمسودين عبد المطلب وانقول الله قرار أخذنا تخودا معركة ترين بلان تستقرنا وترغد كسكا عبارة تشكيلو من كميته تشكيلنا إي كميته تين سستاف وتخودا كل آخرين بلان كردر خبرار جازتين شون خاصة نمرة دا تمام يلدي جانوا رايون دين ماسوين فرماسيان تقطر خبر جايول مقالة الله يقرأ سمورين نقول شكولا دا передвижная лаборатория инноваций ден образования ден проект Ümrüz keçirmişne muradaldi menfaatlı melakat qile txanay abrukay hakni sumurin yuqan şkol din patav muallimar patol küt kvartir din kolva производственный цехар истигунин колахар qile fizwal halar khalas municipalni rayon din qil nariman şamsuddin abdulmutalibov tanish feydeka kenvay maqalayar kurdin xabarar gazetin qvedlachina ganwa Çi rayonda tsudral digada rini roshari ülkedin ve respublikadin vuzra qısar qiymetara vatkar zawa idol de abro rayon din tuar xkaz zawa İktin jehildir kayni kurdin xabarar gazeta muqal maqal yar kuzwa ilk çun rakhazvay numrada Dağıstan din gostarstva din Üniversitetin tarih din fakültete qısar qiymetara vatkar zawa Anin amşestun ümürde aktivlerde iştirak zavay Hacıbıtay ve Elvini de kay geheş maqala ganwa ana kizvay bol qasım xonlatir Elvini dal deguda ham muallimri hamni studentri damaq zawa muqara tsiz chapta yaqatnaway marudin babaxanwan liqren mani ve sajidin saydesanwan gayri qismetar كتاب لك كيروا ريسنزيري رايون دي سايتاي كوري خبرار شي شكولارا روبريكا دي كوزغان واي ماتيريالرني كردين خبرار غازيتا ايكيچكا قنوا جيلازون ريسبوبليكا دا ميلي چالالا قاستواليز غازيتين قاني تمجلا نمرتزا قاتماي ماتيريال رول كوريال دي خوازدا غازيتا خبر غوزواي بول مقورا كسبيسك شهر دي بچين پتقاني سودي سن بلاي قيدنا إذا تعلق استخوي شاد بلين سبراندا دغستان ريسبوبليكا دي نقيل رمضان عبد اللطيف واني اشتراكنا أدا قيد أورول كسبيسك إم دغستان دين تاريخ دا جهل شهريا أم أغزور نكدوشني قانيتق الله يسالاي كوچال أقالتيز باشتمشنا الله وقتون دا كسبيسك شهر دي ريسبوبليكا دا مهيشاتين كومبلكس دا لايقلوچكا قازوا دغستان يشايش دين экономика دين كولتور دين جهتا يويديك فينيك يكي باي كتازوا
Dağıstan Respublika'da naqil Ramazan Abdullatipov munisipali teşkilatların siyasi kanavay orkutetiler kırat görüş müşahidekay mehrem tukhre futbol din leki komanda din Suudi sani belediye saluk anava şad bilen market khilafidekay muqara çi vatandaş zarema amarvadi bazar din alaqarin mes'alelerin institutla ekonomikadan ilibrin doktor bilin disertasiya agal qonal khidekay Октябрь дин сифтеклера Дагустан'da sifte seferiyat nabut ve serihat meşkan ve mümkün ve insanlar patal teşkil vay peşekar bilin bajara qalurnin festival qile tuqday dikani genç materiallar ganwa malum tirwal alayis mahşur alim vatanperest Mehmet Hacıyevan yüşne qadis tamam jazwadiya İde qılat Allah qalıyas bağına gazeti saki harsa numarada çaqi alim dikayrikel qunar guzwa çunur xazvay numarada ganvay maqalada didej alan muallim Allah yar Abdul Halimova kizvay bol Mehmet Hacıyev txay ilimden qolaqda ada tüküray lezgi çalan ve oruç çalan orfografiden slovari qatenchka qazwa hiklahayta oruç çalan lezgi çalan slovar qanitsuwa dağzur gafunika ibarat dir Alay vaxtunda lezgi çala xalqın masa çalara hiz hel nekan zwa xelen mesele arqat xanwa ejehta jurba jure konferensiyat el-qays dolar görüşer qile txuzwa bagri lezgi gazetani alimrin çalan mualimrin maqalayar veri der guzwa Çunura xazvay numarada filologidin ilimrin doktor Feyzuddin Naghi ve kizvay bol lezgi çala qat xanwa meseleyar evvel nubah destekun lazım ya Takhayta veri ihtilatar qolaqar netice tabu daire xunyalaz amuqnin xatalı wal awa Feyzuddin Naghi ve çalan peşekarikay lezgi çalan ekspert sovet xkegunin habur çalan meselelerle meşgul xunin lezgi fonetika diye sağlık tuşir seserin harfar ve lişanar alfabetay aqudinin nefes galay ve galaçer seser alfabetis xunin ve xelin masa teklifarni guzwa Respublikada Millet Alaqası ve Lezgi gazetin harta numarada Süleyman Stalski rönlik adın ahali rakaz alaqılı materyaleriz gehençka guzwa çun rakazay numarada ne hapya gazetin irillaçin tamamiler duqunvay barkallu kırar adlut varar Maqalada jurnalist Alauddin Hamidova Dağıstan Respublika'dan Xalqın Sabrani deputat kadi Tuarvanova doktor Albert Almetov kay gehençke söhbetsava Maqalada haqulda qeyd izvay bol hali Sovetlerin devirden İsrailay Almetov'un sıqildin tuar abrun barkallu karar Respublikada qısandiz mahşuriya sıqildin kar Albert Hacı Mehmedoviç'a devam zava yarğali sara mahşur Kaspi sanatorida xilin doktor ulaqbur Albert Almetov alay vaqtunda Dağıstan den Gostarstuden Med Üniversiteta haqisaqmlardi qolaq zava İspikrin xulatir dada şerverin sıqildin tuar abrun qısan kararni gazah proçida Abrikay sad alay vaqtunda Dağıstan Respublikadan Gitrumet Centr'dan начальник qolaq zavay Abdullah Halim dada şeviya Sakiri Xsuri söz ikhile qolaq zavay şi rayon ehli gazaf qadar garamat arin tuararin sahib Российский Федерацион географического общества din Dağıstan adlendin член Saşumut kitap din автор ya Süleyman Stalski rayonda zikhr ziçin ilşan dikwas txuzvay konkurs kiligunikay kurxulatir mexanizator Ravidin Emir Khan ve qaza zahmetika kirvay maqalaresni lezgi gazeta tayinchka ganwa Gazetin çoğunu xazay numarada jurnalist Nadiyat Veliyevdi arada hürmet xatura vazir şaymişazvay Muradovrin xazandikay Xörün muxbir Hacı Qaziyeva azaddikat qorşaqar qunay mahşur sportmen Radik Quliyevkay dinheli Süleyman Paşayeva Velikan Samur okrugidin Yaltsukrin xorixayi Muslim Efendiyevkay jurnalist Merdal Jalilova Dağıstan den Qazaxistan xalqarin istixavlin alaqayar mahkemerin layıqlı bileray maxsus medal dizlayıqlı xanvay mahşur advokat Sardar Xunen ve Abil Mejidovkay kirvay maqalayarni marnametli bavay bor vekles xoşqaday burxan vaydi qeydiyiz kanzava Lahan qanda metli bul materiallar fikir jabda xabarar Gülşadarda literatürde eserler hem sayete hem gazetra madne ve sarı konalı çiz abrukeza ve har sakasten rühtün ihtiyaçlar taminarda. Inaldı çuna Süleyman Stalski rayonun sayetin lezgi gazet ve Kürden xarab barar gazetin nubahtin abzorgana kütahzava. Ne bakalına çok sağ ol.